Waqt laqa mas-Segretarju tal-Istat Amerikan Anthony Blinken f'Washington, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg tkellem dwar il-ħtieġa ta' dialogu u kooperazzjoni fil-konflitti attwali u qal li l-pajjiżi għandhom jimxu jitfit sabiex jitnaqsu it-tensjonijiet u jinstabu soluzzjonijiet li ma jkunux ta' detriment tan-nies. Matul xahar kruċjali għal Malta bil-Presidenza tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda u tkomplija tal-Presidenza tal-OSCE tal-2024. Il-Ministru Borg u s-Segretarju Blinken iddiskutew l-isfidi attwali fir-reġjun tal-Mediterran, fil-Lvant Nofsani, fl-Ukrajna u lilin, u qablu li l-eskalazzjoni u l-gwerra usa fil-Lvant Nofsani ma huma se jgħinu lil ħadd u ma sejħu għal soluzzjonijiet effettivi u fit-tul riżoluzzjoni paċifika tal-konflitti attwali. I want to say first how much we appreciate the leadership that Malta has shown leading the OSCE at a very, very challenging time, but doing it in a very effective way. And also, of course, on the UN Security Council, including in the presidency this month. So we have a lot to talk about, issues concerning both the OSCE and the UN, and also looking at ways to further strengthen and deepen cooperation between the United States and Malta. Il-Ministru Borg tenna talba ta' Malta l-waqfin mill-ġlied b'mod permanenti, il-ħelsin immedjat tal-ostaġġi maqbuda fis-7 ta' Ottubru u żieda maġla fl-għajnuna umanitarja għan-nies f'Gaza bħala l-ewwel pass għal paċi fil-Lvant Nofsani. It's always a pleasure to have the opportunity discussing ongoing issues. The chair of OSCE and also this very important week we have in the Security Council, but even more important, keep strengthening the excellent relationship and partnership we have between Malta and the United States. F'Washington, il-Ministru Borg kellu wkoll laqa mal-Congressman Amerikan William Keating, li jifforma parti mill-Kumitat tal-Kamra l-Affarijiet Barranin u s-Sottokumitat tal-Affarijiet Barranin dwar l-Ewropa, u mal-Ambaxxatur Michael Carpenter, Direttur tal-Kunsill tas-Sigurtà Nazzjonali għall-Ewropa u ex-Ambaxxatur Amerikan għall-OSCE.